university jango yahe yiden Okay, Allah salli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Musid'en are ko pay kunteli milengal payngal labangal payngal nantungal inde payngal gananda de payle hewti salmingol jama on do mo kala inde mum e yettore mum nokku kala ka hikkordon hare min niyon assalamu alaikum hare lantoro on tappotugol live on partage live on peske don andi en wayri tintidugol en direct do haray non don andi ko occupation jidi na wonde haray ko salare haray lam weltano jama on fo kala yidudo son excellence le général bâtisseur le général Mamadi Doumbouya haray don andi comme no andir don non haray den continue golleji mending enen en alay arde do yennidira e goto enen hiden ne aka suudu hiden mawni ka suudu en arata attaque en goto yennen goto puisque wona dum neira den en fait haray wonbe kontinde yenna ben yobe kontimbe yenna ko golle mabbe be woni wadde haray don andi militant mouton Yo comme no andir don non haray réseau no dekonude mais en continue golle men den gollen way LG Fresh onno way ça va ida jango fewndi ko no woni welde zere kore haray ko pay kun telimi lengal payngal labangal payngal nantungal inde payngal ngannanda de payle 100% général Mamadi Doumbouya ko Mamadi Doumbouya gaynata haray comme no andir don non avant le 5 septembre wombe innude hande général Mamadi Doumbouya ida pollo général Mamadi Doumbouya ida fulbe ben ko nafigi yagal non ala yido do pullo futa yewti général Mamadi Doumbouya ender lagine do parce que kanko déjà anana tamo wala fille ile haaju makko ala dum kanko bibbe leydi ni fopp no fotanamo bibbe guinébe ben fopp no fotanamo parce que ko lando andudo ko honum faala ko lando jettudo guinébe ben fof fonni fopp wadi fopp même pied d'égalité awa haray ko teddungal e mon onon guinéyembe wontirbe intérieur e nder lagine do haray ko teddungal e mon haray hande kay général Mamadi Doumbouya non ala haji Mamadi Doumbouya lando gayno haaju comme hala ni on général Mamadi Doumbouya ko wawani guiné on ko hay goto wawantamo dum billahi wallahi tallahi haray hande o confirma ni guiné yembe ben fi passeport yidin hande kay jara guiné goto wondo intérieur no déplacer araha Conakry ga fi moƴƴingol passeport barki Allah général Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya hakkunde Allah no an sharano lagine do harayno mede mapi billahi wallahi tallahi an sharano lagine do harayno mede mapi on fami don andi ko no wadi à partir de l'exan wontirbe zere kore ben hino way moƴƴinde passeport di mabbe din zere kore jarahibe déplacer be ara ha Conakry on fere mo be wadayno don fi déplacagol ara ha Conakry ga fi moƴƴingol passeport joni ko seeda ni be beyditata don be moƴƴina passeport ji mabbe din
barki Allah e ala hajji Mamadi Doumbouya no Doumbouya lanɗo moƴƴo wontirɓe kañum farana ɓen déplace dodoɓe iwa farana ara Konakiri ɗo moƴƴingol passeport waɗa va et vient joni ɓen ɗon kamɓe kay jarahiɓe déplace oɓe iwa farana ɓe ara Konakiri fi moƴƴingol passeport barki Allah e ala hajji Mamadi Doumbouya hakkunde Allah wontirɓe ɓen e mamum jara kamɓe kay hiɓe déplace o ɓe iwa mamum ɓe ara Konakiri fi moƴƴingo passeport barki Allah e ala hajji Mamadi Doumbouya lanɗo yiɗaɗo yeɗaɗo lanɗo yurmeteɗo people mum on andi ko jama on déplace to kon ɗum no tuusa général Mamadi Doumbouya sagu makko mo kala waɗay e ka woniri ɗon heɓa ɗon faale mum on hara déplace saki yangiɗa yawɗa ha argol Konakiri ko woni wo Konakiri parce ko ɗum ɗo woni yanñugol ngol haray wontirɓe kañum labe saare jara hande kay hiɗon déplace o labe ara ha Konakiri fi moƴƴingo passeport barki Allah e général Mamadi Doumbouya lanɗo yiɗaɗo yeɗaɗo lanɗo barkinaɗo wontirɓe boke jara hande kay hiɗon déplace o iwon boke aron ha Konakiri fi moƴƴingol passeport barki Allah e ala hajji Mamadi Doumbouya lanɗo duwaɗo appréciede lanɗo duwaɗo mantede lanɗo mo andanɗa hoore ma yiɗuɗo people mum on ala hajji Mamadi Doumbouya wontirɓe ɓen kindiya jara hiɗon déplace o hande kay ara ha Konakiri ga yoɓon paasi aller retour fi moƴƴingo passeport ɗum noon ala hajji Mamadi Doumbouya ittani ɗum ɗon Guinée yemɓe ɓen modi winde vive le général Mamadi Doumbouya winde vive le meilleur président du monde windanelan ɗum ka commentaire vive le meilleur président du monde ala hajji Mamadi Doumbouya hakkunde Allah ko ñande o uni piiji ɗin wo nden ñande ɗaata e nder ñande o tippini wo ñande o uni wo nden ñande tawano la pos barki Allah yo lanɗo simi inni o hande yo guinéɓe ɓe woni fiére yo guinéɓe ɓen yo welto ko Allah addani jama on général Mamadi Doumbouya hakkunde Allah guinéjo goto hande yiɗuɗo lagine duwaka constitude o duwaka sabotugol o parce que o no darani faaleji guinéɓe ɓen o no wakkilani guinéɓe ɓen o hande no woni prêt fiyo guinéen fof wonu ini fiyo guinéen yo tambodir o tefa an ko Fuuta iwruɗa o tefa an ko Kankan iwruɗa o tefa an ko Baskot iwruɗa yo taw tun ko a guinéyenjo ene ko honnum faala ɗen ko lanɗo gollowo lagine fonna ɓiɓɓe leydi ni faala ɗen ka ko pooɗodirgol faala ɗen modi yiɗen o lanɗo manten o lanɗo ko neldare ndi Allah neldi en ni ko neldare ndi mawɓe men neeɓi juulugol toro Allah yo Allah addan en o lanɗo moƴƴo awa Allah addimo en apprécié o forcé degré o en ralliyoto ɓaawo makko o en tambitotomo o en wallitoto o fiino wawa waɗande guinéɓe ɓen refondation oɗo ko lanɗo hombo waɗani ɗum la Guinée ha hande ko lanɗo hombo waɗani ɗum ɗo guinéjo ha hande ƴettugol passeport ji ɗin fof hande kay inna ɓe wonɓe intérieur jarahiɓe ara Konakiri hande kay fi moƴƴingo passeport barki Allah e hombo kombo meeɗi wadde ɗum la Guinée sina général Mamadi Doumbouya en apprécié o tambitoɗenmo wallitoɗenmo en plus sen feƴƴi ɗon yewten fiiɗi recensement ji o recensement ko fewndi acce guinéyemɓe acce jaɓon yawgo recense o modi eppo woɓɓe no yoori hoore eppo woɓɓe no satti hoore waɗane ɗum fi hoore mon yehe recense ɗon waɗane ɗum fi hoore mon wotan waɗan ɗum fi goɗɗo goo yehe recense ɗon modi acce onon ka jaɓe yawgo recense o c'est très important
hakkunde Allah o recensement o anda ko ha honto o wondi e importance sidon anduno ko ha honto dum wondi importance harayno yeyino on recensike ok hande réseau no deko no de Mamadou Issa Ba merci Fima Do les patriotes ouais Jordan c'est validé, félicitations, longue vie à vous. Merci. Aïka, Diabé Yaogo recenso. Parce que c'est très important. C'est très important. Yo Guinée bébé yo famu. Et modi, ake jama on ya recenso. Yehe recenso don. Hande wontirbe wano ka village yehe recenso don. Na sa hande jama be masinji ben. Hande be wakili yawgol be ndara be tawa bedo beske nini ka fewndi ka village di ko fi gesele den fewndi kono hibe wakili yawgol ha ka gesele jama on be soda be ha be lawa be ya be resansa be dum don fo ko intérêt jama on yo jama wakilo resanso a dum ko fi hore monni si jama on resansaki hakkunde Allah hare moƴƴa Guinée yembe dum do wota goto ƴettir dum sabu politique wota goto ƴettir dum sabu odo mo kala wadan hore mum peske ko devoir chaque citoyen jo yawgo recenso jo jama on jabu recensagol si goddo der fiido ronki recensade ha di recensement ji lanni don andi ko 20 jours beydeno hande hiden jelu hande de hiden 20 hande ko le 15 ko 20 jours ko 5 jours en toroto Allah subhanahu wa ta'ala on Allah kanyu général Mamadi Doumbouya lamdo yurmete don Allah yo beydan jama on kay yo beydan jama haysi ko 20 jours ma 30 jours fino Guinée be ben fop wawa recensirade harata goto néglige yo fop yaw recenso parce que c'est un devoir chaque citoyen et modi jabe recensagol modi hakkunde Allah sidon anduno ko woni intérêt au recensement sidon anduno ko hondum woniri importance sidon anduno no dum mariri valeur hay goto jodatano ko do ha goddo innamo yo yaw recenso ayana no hore ma recenso da parce que c'est très important car c'est très important pour tous les Guinéens mo kala mo recensaki yo eto ha o recenso inshallah haray vraiment merci beaucoup tous les Guinéens haray do weltana mi weltani kewon mi weltori on maximum ko wondo e partage de kon live uji din ko wondo e partage de vidéo ji din parce que on tigi alay wadde ga direct moƴƴa donc andi min faydi force angon ka TikTok mbutta wadde business yi moƴƴa donc andi ton non haray nyande o nyande men una vidéo on ton ko ton on ti buri intéressade faydi moƴƴa malgré que Facebook on kay iden wadde effort men o iden publie de ga joni partage donc andi ka TikTok iden mari 120 000 et quelques abonnés c'est pas petit personne haray non message yi dino fejjude Guinébe ben no famude no fami haray yo jama on jabu resansagol yo jama on jabu gonga parce que mo inni ma gonga e fenande yaday jodo ndara nan haray menen ko gonga men souteni ko gonga kammen apprécie haray Guinébe ben fou donc à partir de jango inshallah en wawa foccitugol do law wadi ten hande kay nyande o nyande en waday live ka Facebook ga inshallah je vous promets inshallah hara nyande o nyande chaque 20h on waday live siko nyalorma kay hibirden tan en waday activité ji men din ha jama on fama e ronkata sensibilisugol jama on e ronkata yewtugol Guinéen ben fiyobe faamu enen arata do yennugol goddo en arata do sabotugol goddo en arata do dumannagol parce que ko sensibilisugol jama on fiyo Guinébe ben faamu ko jokka kon ko dum wonden e mum haray arbe apprécie merci à vous arbe bennanda horema inni sabotay onon kay dum ko haajumo yo Allah faami on ko men faami kon faamine yo Allah faami on ko men faami kon parce que do menen men force ta goto e faamu sa faami alhamdulillah sa faamali kay dum ko haajuma menen tout ko men inni kon tout ko généralement Mamadi Doumbouya continue ardagol men lagine do
way sana silla ça va ko fewndi petit a jombino awa aray mi salminima nan mi landi ke sida e jam petit aray a citi granjo ma kono ella ala donc haray men weltani ko jama on fo mo kala inde mum e yettore mum nokko kala kay koron haray ko pay kunteli mile ngal paygal labangal paygal nantungal inde paygal gandanda de payle aruno do yeso mon do e weltana go jama on haray en plus hande kay mi wawno rencontre gol kanyum ministre de la santé on kanyum docteur Djoueba ça fait vraiment plaisir haray don andi ko wondo e wadde golle labade ko wondo e wadde golle de andanda hoore ma bay tun son excellence le général Mamadi Doumbouya no holimo don andi gila o noma ka ministre de la santé hande vraiment guinéɓe ɓen no inni alhamdoulillahi rabbil alamin parce que mo woni fierté e nder lagine hande imo gollude golle makko den no haniri non hande sondari hôpitoji ɗi no laaɓi hande sondari ko lamɗo mo andanɗa hoore ma imo surprise ude e kañum jama on e wonɓe médecin ɓe ɓen e wonɓe hooreji hôpitoji ɗin o yaha o surprise aɓe kaɓe miijata o aray o vérifia o ndaara ko honno hôpitoji ɗin woniri sino laaɓi ka sino tuuni ka wonɓe toon ɓe no danka kaɓe dankaka donc haray c'est ça haray ko ɗum ɗon e golle makko ɗen modi o continue himo weltana haray janngo en artay ɗo ɓurten yanjugol piiji ɗin ɓay hande niɓɓi seeɗa haray innay vive le général Mamadi Doumbouya, chef de l'état on chef suprême des armées le général corps armés le meilleur président du monde le meilleur président africain Mamadou Issa Ba sincèrement merci beaucoup ko faamu ɗon kon ko wonɗon e faminde jama on kon yeruɓe famali ɓen yo Allah famimɓe ko famuɗen kon parce que enen ko famuɗen ko général Mamadi Doumbouya gaynata enen ko famuɗen ko ala hajji Mamadi Doumbouya kontinta ardago en lagine ɗo enen ko famuɗen en fami politique e goɗɗo wawata e manipulugol hande kay wolanay ko wolini en wo fiye change en idéji ɗi parce que en daren tawi alhaji Mamadi Doumbouya ko lanɗo gaynowo ko lanɗo marɗo ambition ko ɓawma ko kontinten ko kanko souteneten inchallah parce que emo mérite soutenede emo mérite tambitede parce que mo ƴetti guinéɓe ɓen fof fonni ɓe waɗi ɓe même pied d'égalité hey vive le général Mamadi Doumbouya tu es le meilleur président du monde a famine aray menen men jabodirta e aray ɓe winda e commentaire ji e yimɓe ɓe wata hay windude ara wola ko woli wo nous on s'en fout de ça on fami ka menen ko intéressé men ko ala haji Mamadi Doumbouya haray vive la République de Guinée vive tous les Guinéens on va rester unis et solidaires nous avons vaincu inchallah derrière le général Mamadi Doumbouya merci.